Abusia mo akwa ba channel so. So aba channel so am sure so be subscribe amame. Na wanya new update. Unim say channel so dey ya ba so dey na celebrities news ne dey bro. Bibia e fa celebrities ho. Ene ekeka bom fefe na ye dey bro na so wahu dey eko. Na yenko enimu no eye abrantia e fa ne Charles Niyama adodo na anim say e fa ne Shatta Wale. E dey nsem bia betudwa. Na nsem no ye pese ye hwe ne ebobo hu ni hu de etuem. Eya branch Shatta Wale ya enim se oye businessman Nkansah. E ka se business dia. Na se de okwan ye fa so pesca de onim papa. Na o de advice bi ana adwenkyere bi ama ne fans ene na dofo nyina se anke be ya during the program ya na concert yi komo so mo fa so enye sika kakra. Now, I heard someone on Twitter handle so I say I want all of us to take the opportunity to make as much money as we can with this 25th December show. #FreedomWave. If you are a designer, print some DTB, SM, AMG, Shazzy shirt and sell it at a cool price for the fans to feel the spirit on that day. Abusuana na we dey Shatta Wale na Nkansah na abeka asemi ana wabetwere asemi we a o kire se ne fans no odom nti no pese mo nso munya sika nti okwan ambefa so enya sika kra Christmas yi aja obenya bi asende abrawo efi nso ni. Alright guys, thanks for your time. Make sure say we comment bi nso a be leave a comment box ni. Na won subscribe nso a me sure so be subscribe na wa share video amame. I'm out.